السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں شبانہ عباس. شبانہ عباس ہمیں سنائیں گی صوفی کلام یا نعت سنائیں گی؟ نعت سنائیں. چلیں. گلی از رختا مختا نازک بدنیرا 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 بلبل زتوں آموختا شیری سخنیرا 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 ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندائے حقیقے یمنیرا 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 بلبل زتوں آموختا شیری سخنیرا 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 سبحان اللہ. بیچارہ رسا نیند سلامے جامیے بیچارہ رسا نیند سلامے بڑی درگاہ دربارے بڑی درگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتوں آموختا شیری سخنیرا 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 سخنیرا. سبحان اللہ. سبحان